prvo smo uočili problem, a sad imamo mogućnost i da rešavamo ovaj problem koji je od izuzetne važnosti za nas kao narod, pogotovo u ovom trenutku. Zbog čega? Zato što ove 2 godine zadnje mi imamo, znači, nastavu na bosanskom u opadanju, znači zvanično imamo u opadanju i bukvalno nećemo da tražimo krivce, ali ćemo da damo smjernice mi kao zajednica, kao akademski građani, kao organizacije civilnog društva, kao institucije, šta je to što treba bukvalno Bošnjačko nacionalno vijeće kao najveća instanca upravo za implementaciju bosanskog jezika da uradi. Mi kao organizacija smo pratili ceo ovaj proces i mi imamo neke naše zaključke i preporuke i smjernice, a to je da smo prije 2 godine imali reformu obrazovanja na teritoriji cijele Republike Srbije. Ali mi kao narod, odnosno Bošnjačko nacionalno vijeće, nije uradilo ništa povodom toga. I model nastave na srpskom jeziku i model nastave na bosanskom jeziku ne može biti isti jer on nije više isti. Mi, nažalost, zaostajemo. Znači, imamo slučaj da roditelji, kad im se prezentuje što znači digitalna nastava na srpskom jeziku, bukvalno nemaju povratnu informaciju šta je digitalna nastava na bosanskom jeziku zato što je nema. Znači, to je veliki problem. Bošnjačko nacionalno vijeće nije bilo uključeno, zapravo nije ispratilo proces reforme obrazovanja u Republici Srbiji za model nastave na bosanskom jeziku i nisu pogodili nikakvu mogućnost da se to uopšte čak i reši. Mi smo kao organizacija više puta ukazali na to, slali smo im, znači, i mailove i pisma, samo poziv na saradnju da bi zajednički rešili to, jer smo imali kapacitete i mogućnosti. Čak smo kao organizacija videli da Internacionalni univerzitet ima kadra da im on pomogne, ali nažalost nismo dobili nikakav odgovor. Znači, imamo problem digitalnih udžbenika koji mora podhitno da se reši. Već sljedeće godine ima 3. razred. Reforma obrazovanja je pratila 1., ove godine 2., sljedeće godine je 3., naredne 4. Imamo jedan ceo proces mlađih razreda gde mi nemamo digitalne udžbenike, znači u modelu nastave na bosanskom jeziku. Nažalost, to je jedan od razloga što nastava opada. Pogotovo u ovoj digitalnoj eri gde su deca se nazivaju postmoderno dete, svi su u tome uključeni, nastava je naravno inovativna, zanimljiva, ali ako toga sad nema kod nas, prvo, mi smo sposobni da to imamo i da odradimo, samo je bitno da se Bošnjačko nacionalno vijeće otvori za sve ljude i za to je pravi naziv čak i ove tribine, znači poziv struke gde ljudi iz struke mogu da daju jedan odgovor. Također moram da istaknem planovi i pripreme. Zbog čega to ističem? Po zakonu, naravno, svaki učitelj, nastavnik je dužan da sam radi planovi i pripreme, ali danas imamo jedno otvoreno tržište, nažalost, gde imamo izdavačke kuće koje, hajde da kažem, nekim olakšicama ili privilegijama nude učiteljima, odnosno nastavnicima, gotove planove i pripreme i učitelj nije u obavezi da te pripreme više piše, on bukvalno dobija na kućnoj adresi sve to, dobije u pisanoj, u elektronskoj formi, on dolazi, znači, na čas bukvalno spreman, ne mora ništa, jeli, naravno može to da koriguje, sad nećemo baš da kažemo da treba to da bude tako, ali ako je njihov lobi da nam olakša nastavu svakoj izdavačkoj kući, šta je uradilo Bošnjačko nacionalno vijeće? Pa, znači, mi smo svi ovdje, znamo kako to funkcioniše, te učiteljice se bukvalno pola dana, pola svojeg vremena ostave samo da napiše ovaj plan, da odradi pripremu za sutra i to ide neko, hajde, pisanje, više neko nema laptopsa, to su neke druge mogućnosti. Znači, mora da se obrati pažnja na planove i pripreme kako bi olakšali, odnosno pojačali lobi i kod učitelja, jer mnogo zavisi i od učitelja da prihvatu taj amanet modela nastave na bosanskom jeziku, pored svih ovih nedostataka koji su uočljivi, koji su vidljivi, koji su transparentni, koji su jasni, mi to moramo da prihvatimo i da priznamo da postoji veliki problem u tome. Važno je samo da se sad priča o tome da smo uočili, da kao zajednica, Matica Bošnjačka već nudi mogućnosti rešenja i samo treba da idemo u tom smeru rešavanja. Znači, ja bih istakao digitalni udžbenici kao jedan od prioriteta kako bi mogli da pratimo reformu obrazovanja koja je na cijeloj teritoriji zemlje, također planovi pripreme upravo zbog samih nastavnika i učitelja kako bi i oni sami njima taj ceo put bio olakšan, jer ako je njemu olakšan put učitelju, odnosno nastavniku, verujte, on će da ima veću motivaciju i zadovoljstvo da ide ka tome i, hajde, što mi kažemo, mnogo je bitan lobi. Mi danas kakav lobi imamo za nastavu na bosanskom jeziku? Mi smo prošle godine imali jednu bukvalnu kampanju, kad se kampanja za upis DC završila, Bošnjačko nacionalno vijeće radi kampanju za upis DC u 1. razred, treba da bude nastava na bosanskom. To je smiješno. Znači, to je bilo žalosno i to ne smijemo više da dozvolimo, jer su roditelji bili uplašeni. Imali smo priče, hajde nazvaćemo i čaršijske priče koje su kružile, roditelji su se plašili, da li od strane direktora, da li od strane učitelja, znači to je mnogo, hajde kažem da ne ulazimo sad u te detalje, ali su bile priče, vaše dijete neće moći da upiše fakultet ako upišete dijete nastavu na bosanskom. Plašili su roditelje. Šta je uradilo vijeće po tome? Ništa. Znači, mora da bude transparentan
predstavljen model nastave na bosanskom jeziku, da se ljudima, roditeljima, budućim prvacima objasni šta to sve podrazumeva. Kažu višak časova, ne može slučajno dijete da ide taj model nastave, imaće mnogo više časova. Znači, to su sve neke sitnice na koje treba se obrati pažnja i koje bi trebali da budu u ovom zaključku i mi kao građani, kao akademski građani, kao zajednica, kao društvo, kao organizacije, da stanemo na put tome. Toliko od mene. Izvolite, Enisa Gajić, također profesor i prevodilac, jedan od prevodilaca. Imao je neku zakonsku odrednicu da obezbedi sve udžbenike